iđaše Isus u grad koji se zove Nain, i s njim iđahu mnogi učenici njegovi, mnoštvo naroda. A kada se približi vratima grada, i gle, iznošahu mrtvaca, jedinca sina materne njegove, i ona beše udovica, i mnogi narod iz grada iđaše za njom. I videvši je, sažali se Gospod na nju, i reče joj, ne plači. I pristupivši, dohvati se nosila, a nosioci stadoše i reče, momče, tebi govorim, ustani. I sede mrtvaci stade govoriti, i dade ga materi njegovoj. A strah oduze sve, i slavljahu Boga govoreći, veliki prorok podiže se među nama, i Bog pohodi nas.